ngasi phongkiba tongan manipuri se phongsing amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maroibi I pausing myamda thamjagi ahanbada National Medical Commission gi anauba regulation sing doctor singna pharmaceuticals company singi tengbang loinana sinba thoram singda yawbu yaroi amasum generic hidak sing igadabani medical college singda yoga gi department sing hangadabani Matamamada Medical Council of India MCI hairamadi hausina National Medical Commission NMC hain ontokraba council sina nauna sem kiba thabakta ontokadaba regulation singi manungda doctor singna pharmaceuticals company singi tengbang loinana sinba seminar workshop natragana conference sing the saruk yabada athingba thamkiba loinana doctor singna generic hidak sing prescribe tawba loinana council singi makhada leiba medical college institution singda nupa amasum nupi gi yoga gi oza Twitter amamam hapnaba khankre haujuk phawi goina khwaidigi anoba NMC gi regulation siki matungina pharmaceuticals company sing natragana masiga manaba health sector da leiba singna hakhengna natragana nakoinana 5-star hotel singda cocktail dinner amasum culturals program na singma yauna pangthokpa medical conference seminar workshop natraga conference na singma saruk yabada athingba thamkre NMC gi anaba regulation si thugairako doctor singi license tha ahumgi oina suspend tawgana hari National Medical Commission anawna semlagliba doctor singi sinphamga mari leinaba thabak singi matangda regulation sigi section 35 na makhatan athingwa thamlakpibana doctor sing amasu makogi imungi miyoi singna pharmaceuticals company sing natragana makogi representative singdigi consultancy fee natragana honorarium sing su law yararo hari Section asigi makhada konsin gadaribana commercial healthcare establishments in medical device companies sing natragana corporate hospital na sing badagi su consultancy fee natragana honorarium sing lawbada su athingma thamnakli panbe yabari haukiba kumja english sing ani ga taragi January da matamadu lairam khiba medical council of India na su pharmaceuticals companies sing digi doctor sing khudol pot sing lawbada athingma thamkibani adomainama athingba sigi mayokta doctor sing na protest torakpadigi mamai thangda lupa lising ama phawgi mamalgi manungda leiba khodol pot sing lawbada aya papi khibane aduga doctor singna conference seminar workshop na singmana satok singi khudong sab phangmada su athingba pibaga loina thoram sing asida delegate ama oina saruk yabada su matamadugi MCI na athingba thamnakpadagi doctor ayambana thoram sing asida makoina delegate sing oina saruk yabagi mahutta faculty oina saruk yabani haina ontokpasu laikhibane Amaramda NMC gi anauba regulation sigi manungda yauriba National Medical Commission Registered Medicals Practitioner Professional Conduct Regulation 2023 gi matungina doctor singa soidana generic hidak langtak sing prescribe tawgadabna haiba wafum yauri adomenamak doctor sing hidak ibigi matangda NMC na samlagliba regulation sigi mayoktadi Indian Medical Associations IMA na lepli hiramasiga matangda Health Minister Munsuk Mandavia na ngasima IMA amasum NMC gi makok thongba mihut singa mifam ama pangthoknaba tharang tawki hari mifam asida IMA gi national president amasum atopa mihut ani saruk yab loinana NMC gi chairman Union Health Secretary amasum Indian Pharmaceuticals Alliance gi director general su saruk yagan hari doctor singna hitak ibera generic drugs sing igadabani haiduna samlagliba NMC gi regulation asi registered toraba medical practitioners singi professional conduct mari lainagani anaba regulation sina doctor singda branded generic drugs sing idana basukhanki National Medical Council na nawna simak liba regulation sigi matang dari IMA gi makai digi su thabak to onthokani hariba kanglon simak lenga ki makai digi kaithel da phangli bi hidak langtak punama ki quality laire haina phungdok triba phawbadi sana han khiroi da bani haina su phonglo palairi maramasna regulation sigi mayokta IMA gi makai digi lenga ta pukatpam thokpa wafam sing pukhatan hari loinana NMC gi undergraduate medical education board UGMEB na recommend toropagi matu ina lewa asta ladiba medical college institute singda yoga gi department amamam lehengadabani hari nauna lehengadaba yoga gi department asita yamdrabada medical college natragana institute adugi mahiroi singa masum oza singbu yoga tambina bagi dama instructor trainer nupa ama masum nupi ama legadabani hari amasum instructor trainer singa simari lenaba medical college institute singna engage togodabani haiduna nauna hangaduriba yoga department singa sigidama ayush ministry ga tanaba natragana NMC na piriba kanglon sing thabak to onthokadabani hari regulation asibu NMC gi mekedi ga hantak CM kiba guidelines for undergraduate courses under establishments of new medical institutions starting of new medical courses increase of seats for
existing courses and assessment and rating regulation 2023 da su mek seng na palai adu hari regulation sing as yauraba officials gazette amasu national medical commission tha asgi taraga trukta sem khibaga loina thaba si numit asidagi sana ba hogada banana su fongdokre ni spouse da makata na fongdorakli auto papa omadana more da level lenga ki loiseng quarter sing da amanga ta yauraba di report pi khalakna ba khankre Sub-Divisional Officer SDO More Izas Hassan ngasi thokiba notification amada More Sub-Division gi manungda leiba Manipur lenga ki loisang singi makok thongbo official singna makoi gi loisang institutions case house on lenga ki quarters sing amada thuan ba yaurabadi madugi status report ama pukhalna ba khankre notification asina makatana phongdokpada karigomba Manipur lenga ki hairiba mafam singa sida thuaningda thawdok sing miyamna tholaktuna amangata yaurabri thagdok singa duga mari leinana wokatpa FIR singi akupa marol singa loinana DMX report sing thasi kunthra gam thubawgi manungda pikhalangna basu khangali haide amaromdana kotugi blockade hokre atopa masu hogadori Kangpokpi the base of a committee on tribal unity kotuna state asigi singi mafam singda leiriba Kuki Zog Furup sing a tangai for the hing with the summer polam sing marang kind of fong and Gadavani having demand or Rodona Masibu, Numit Umni Manung the Tabak on Tok Rabdi, Manipur National Highway sing the Amuhana blockade at Taragan and Tasi Taragatreta, go to Gishketari. Lamin sing na laptok hiba matungina highway animak ta blockade sa tavokre serak sida satma na ba dimana si putala no cookies of defense force na sukari gi mafurup ani sigi mi phamda hidak langthak yauna tangai fada pulam sing marang kaina fongandra bri thas ki kun ngatruk tik atokpa blockade ki khongjang changsilagan hanis lapthokre Panmaya badi me humri kang masil gi marak ta tamthiraba lan tholakraba matung thas gi kun ga mapanda home minister Amit Shah laktun state se numit humni leidun sing masum tam gi loop kya ga wari sanraba matungda national highway to Impal Dimapur lambi sa thrakiba highway blockade ki khongjang thengthang anirak matek handok lurabane adobo Kukizo Fruki sing the labor mui singda hidak langthak yauna tangai fataba polam sing marang kaina fongandre habag loinana home minister na thas gi taraka matu lusin kiba parliament mi phomna Kuki sing bu refuse sing ni haibina sing bu wai sing fongdok kiba duda yaning da ba fongdok bu loinana handa ki blockade asi na hongna sangchla kibane Kotu na highway sing the blockade ki khongjang changchila kibadagi lifeline sing system hawksa gumna tuan polam sing bu gari sing ningti na sen phongdrabsu khara satnan kiba adusu lepkhraidi Atapa Pawamandana Manipur Gilanda Press Council of India ki warep National namasum local media and ethics ngak libra yengshina na inquiry committee siamlagani Press Council of India ki chairperson OIDB Supreme Court of India ki retired Justice Ranjana Prakash Desai na Manipura me ahumdagi tholak liba mi simina yawa furup masil gilanas the national media amadi local newspapers na media gi ethics ngak na paw phong libra natragana phong dabra han yengsina na ba Press Council of India gi oib inquiry committee ama thugura siamlaga yengsilagan haina phong dokre wa phamasi New Delhi gi Lodi Makki Susana Bawanda liba PCI gi office ta pangthoki ba council gi mipma mad mahna wa phamasi phongdoki ba loina ngarang asida national media na karam mongna news cover tawki amadi local newspaper singna karam na paw phong ni haibadu semgadori inquiry committee asina yengsilagani hiramasu gi matang na mari leina ba authority amadi state lenga se thadana khankhre loina state lenga na irang asi gi marakta media na paw phong moda khut thingjin ki ba leibra haibana singbusu yengsingene hari PCI gi guidelines ki matungina bias like na paw phong na madi irang asibu lakshina na bhona bada media na su hona biu haina su ma na appeal to kiba loina na irang mara sida journalist gi marak ta thoning ta thawdo wathok sing thoki ba lerabasu PCI da wokat pirak pa yagan haina su phongdoki council gi meeting adu saruk ya ki ba India gi atop state sing gi lakhi ba press ki mari leina thabak tori ba PCI gi members na PCI gi chairperson gi Manipur thokli irang asida media na logda ba thawdang amadi media person gi responsibility na sing gi matang su yam kum naina khari khana naina ba du Manipur gi saruk yari ba pauksi gi residence editor amadi PCI gi members ori Dr. Khaidem athobana maru oina irang asida national gi media sing na content yauduna supnagi nakal namatagi wa taraga amadi media trial gi mongda India sinma thung aranu paw pina bahona khibra haibagi matangda yengsin binabusu PCI ki chairperson Justice Ranjana Desai na taksin khian su paw sta makatana spalakli makasa tarakpona atopa pawna maitai halo haina lawba tabada kiman khibadagi singi asukpa mapam amada sensinduna thawai kanjara khibane hak thengna pawdom mutbung gi khunjama me hum de Suchampur irang thopgi paw tarabsu motbung da leriba maitai lekai singi oinadi thoidokpa
अकायब लाकनी है खनजिलुदे नुमिदांग वैरम पुंग तरुक मखाय खर हेलक पदवाइदा खंगौदना मैतै हालो हाइन कुकीसिंग लाउबी खोंजेल ताबदा किमन खिबन थवाय हिंगनबगिदमक पिकलिब इशु नुपा पुदुना पोदुना सिंगी असुक मफम अमद सेंसिंदुना लोलबा मतुंग इमुंग मनुंगी मियोइसिंग अमदि युमथंगनबगी मियोइसिंग यावना यामना वाना सिंग लंबिदे सत्तुना सेकमाय फाव थवाय हिंगनब लाखिबनि हाइना लौरियम अमुतोमिना फोंदोरखलि पाउसिसिना लंबोई खोंनांखोंग लेबा रिलीफ कैम्प सत्तुना मोटबुंगदगी लंजिलखिबि लौरियम अमुतोमबी उनखिबदा मांगना मखाताना हाय सुसामपुर नुंथिल पुंग अहोमलम ताबा मतमना इरांग थोकले हायबगी पाव अखोइसु ताइ अदुबो मोटबुंगदा लेरिबा मैतै लेखाइसिंग गोइनदी का हेना खंजिलुदे मरमदी मफमदुदा सही लिसांगसना कुकीसिंग लेमिनुदना लाकली अदुबो नुमिदांग ममसिलकपना खंगौदना मैतै हालो हायना लावबा हौरखिबनि मदुदगी अखोई लेकाइगी मियोई मी कुंथ्रारम अममबदा सेंथोक्तुना असुकपा मफम अमदा सेंसिंदुना लखि मतमदुदा लापतपना अखोई युमसिंग मै थाबोखि मै थाबा हौख्रबा मतुंग गैस सिलिंडर पोखाइबी अहोब खोंजेल सिंगसु ताबा फंखि इकान कानदना मथक लेकाइदा लेरिबा मैतैसिंग युमसु मै थाबा हौखिबगा लोइनना लापतकना अंगानबा मै कापलगा अखोइबु थीबा हौरखि मतमदुदा अखोई चिंग्यागी असुकपदा मी उदनबा यामना वाना पाक्थदुना सखि अखोइना पाखतना सतलिंगैदा मथक लेकाइदगी मी खरा चलखि अहानबदि मखोयदु कुकी ओइरबोय खन्दुना कीबदगी अखोई लैताफं खंगिदि सेलकलिबा मखोइसु अखोइबु कुकी ओइना खनबदगी यामना मी पाइबा पोखिबा जानि तुंगदा अखोइ मसेल मोबाइल बुदा पाव फाउंद्रबा मतुंग अकुट अतेंग मरक्ता शकमाइ फावदंग यौरबदि हाइदुन सखि नुमिदांग पुंग तरे तरमदाइदगी सतबा हौरखिबा अदुना नोंगे मतुंग पुंग अमगा मखाइरम तरमदाइदि शकमाइ यौखिनखिबा मतमना मफमदुदा लेरंबा मियोइसिन अखोइबु तराम ओपगा लोइनना मफमदुदा खुदकी ओइना अखोइगी लेफम सेंबिखि मखोइना लेफम सेंबिरबसु पुंगदि ओइरिबा फिबम मदु खल्लुबदा तुंबा याखिदि इरांग अदु थुलकने हाइबा खल्लुदबना मरम ओइरगा पोचै अमतसु इसादा लोइनरखिदि आइगी इसादा लोइनरखिबा हाइबाबु सेलिबा फिजोल असिगा सुमदगी लुपा कुंथ्रा खक्तनाखि माना मखताना फुंदोखिबदि सकमा यौरबा मतुंग सप्रेमिनादा लेबा फॉरेस्ट ऑफिस कुकी सिंगना मै थाग्रा हाइबागी पाउताखि सामिन थकमिनदुना मतम साना लेमिनरगलबा मखोइना अदुमना तौरकनी हाइबा थाजरुदे इरांग अदुगा मरि लेना हानदगी हौना लेमिनरगलिबा कुकी सिंग अदुना मखोइदा पाउ अमता पिरकपसि लेखिदि करिगुम्बा मखोइना पाउ पिरमलबदि अखोइजु सेक्शन थरांग खरदि लखोलंबा याबने ममांगनुसु मोटबुंगदा लेरिबा माइते अमसुम कुकी सिंग मरक्ता उंखनबा थोखरे मदुदसु अखोइ कीबदगी नुमिनिनि हुमनि सेन थोरक्तुना साफगदबा मफमदा लेखि अदुबु युमै थाबना सिंबा थवोंग सिंनि सथखिबा लेते अमरोमदा सेकमाइदगी मखोइगे नकनबा खुल थांनबगी निंगथौदा फोन तौदुना हंगलुबदा इमा नसा हिंगनबा सेलो अखोइना खाम ngamdre खामनबा होनरबदा नोंमैना कापके तौरई हाइना फोंदोरखि मरमदुना हौजिक ओइरिबा फिबमसिदा अखोइ मोटबुंगदा अमु हन्ना हनबा पामद्रे दुबो पतालमदुदि कुकीना लौहनबिखिगनो मोटबुंगदा हल्लु हाइरबदि अखोइ ngayok safudu yopunga sa manarni लेगाना फिबमसी खंबीरगा मफम चाबमदा लंजेनरगलब मोटबुंग मैतै लेकाहि मियोइ सिंगोइना लंपिबिदुनु युम साबियो हौजु ओइरबा फिबमसिना अवाबा तहलिबस मिपुं खुदिमक्तनि मरमदुना सेंटर मसुम स्टेट लेगाना अथुब मतन थोक्लिबि रांसिगी तुंग कोइना सतनाबा याबा गोरोइसन म पुरकपगा लोइनना मितै सिंगु ngaksinbagi thabak paikhatपिउ हाइनसु पेनदबगा लोइनना फोंदोरक्ले मकासा तरक पोइना पोंगना फम पाउसेदिगे तोपा पावमना पासपोर्ट ऑफिस थोंगलोनबा था अहुम हेलकले External Affairs Minister Dr. R.K. Ranjan kari tawribigi hangnarakli Manipur thoklibi rangsina marumar Impal gi passport seva kendra office thahum hena thong lolakpana miyamna sauna akaiba pide passport seva kendra se Ministry of External Affairs ki makhada lebine state asidagi mihut oina sakhiba Dr. R.K. Ranjan asi External Affairs ki Union State Minister oiribine adubu state asida leiriba passport seva kendra office matam sangna thong lonuna leibidagi state asigi mi kyan khudong sa daba mayoknari basi khangdabra mak kari tawribigi haina pn wafum kya phungduknarakli पौना फमना फंग पावगी मतुंगिना ऑल असेंबली कॉम्प्लेक्स लेदिबा पासपोर्ट सेवा केंद्र इम्फाल की ऑफिस असि हौकिबा मे मरी दगी थोंग लोन खिबदगी ngasi फाव मथौ तौदन लेरखे मसिना मरम ओरगा तंगाई फदन इंडिया की वांग मरि सकदबा माहिरो एमसुम स्पोर्ट्स पर्सन सिंगना पासपोर्ट मथौ तारकपदा तकाल नत्रगना नॉर्मल फॉर्मल पासपोर्ट लौबगी खुदोंग साबा फंगमा ngamdana लेरि मसिना मरम ओरगा सेल संगना पासपोर्ट लौथोनबगी दम गुवाहाटी नत्रगना अटोप स्टेट सकनारे स्टेट असिगी मियामना पासपोर्ट लौथोनबगी दम हाना रजिस्टर तौखिबसिंग अदुसु ऑफिस असि थोंग लोन खिबन मरम ओरगा करी तौगदबनो हाइबा खंगदना सममनतुन लेरि पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस असिदा चलुबा मियामना पौना फमना फोंदोरपगी मतुंगिना ऑफिस असिदा लेरंबो ऑफिशियल सिंगना हाइरपगी मतुंगिना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ना अयाबा पीदबना ऑफिस असि हांगबा ngamdabane hari ऑफिस हांगदबना मरम ओरगा स्टाफ अयाबा ऑफिस कानरखिद्रे हानदी ऑफिस असिदा लाको मीसिंगदा पखुम पीनबगी दम स्टाफ खरा
ꯂꯛꯂꯝꯕꯗꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ R.K. ꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡꯒ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯦꯕꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ 3 ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯜꯂꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯪꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ARꯒ ꯃꯨꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯡ ꯐꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ NH2ꯒꯤ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ARꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯨꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ARꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯡ ꯐꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ARꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ARꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ AR ꯇꯝꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ARꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯈꯔ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤ ARꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯀꯥꯏꯅꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ARꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ 3 ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ 3 ꯁꯨꯔꯦ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯕꯣꯔꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल प्रोग्राम NVBDCP कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया ऑफिस कक्सिंग सेक्शन थोरांग लोखत्पसु लेप्ट्री हाइदि डेंगी लाइना अमसुम अतै तिन कांग संदोकप लाइना सिंदगी गाक्थोनबा से मेडिकल ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर थाउदेम राजेन गी मियंग मखा डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया ऑफिस कक्सिंग हौकी पतांग तरागथरे की नुमिदांग वरमदा लमैदोंग ममंग लेका गी मफम क्यादा फोगिंग तोखरा हाइदि थास की तरागा मपंदन हियारम केंद्र की मनुंग सन लैबा लाइमनाई सुगुनु केंद्र की मनुंग सन लैबु वांगु लाइफम अवांग सिंगा लेकाइदा एवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोकपग लोइनना कंखल हिदाक लुखरे वांगु वारु खोक्ता एवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे हाइना NVBDCP कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया ऑफिसर कक्सिंग मेलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर खंगुजम ओकेंद्र जना फोंदोरकली छाइरे दुगा हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरागे मस म्याम पुरा नवा अपडेट ngamiनसे